Right, Mesh FM 91.7 stereo. Namhlanje ke sinebahlali bakhona lapha ke emashishini ke Lightenburg. Maningi ama issues la kumele ukuthi bakhuluma ngawo lapha. Sikwenye indawo lapha ke ngicela nase boarding school. Mina ngim PSK Shobane. Kodwa ke ukhona lo sicala ngayo namhlanje. Ubongani Mbaleyani spokesperson. Tositshela kabantu ukuthi ke why sila. Sawubona Bongani kunjani? Ngiyaphila Mr. Awusitshele kabanzi kahle ukuthi ke yini le nto endele ukuthi sibe khona la sikhona khona namhlanje. Inkinga lesinayo si challengewa I poison dal mine ayisebenzisana nathi kahle njengemphakathi siyabona ukuthi kuningi lokwendekako mara nasithi sibuka I Lightenburg iduzana kakhulu nale mine but akunalitshintsho e Lightenburg sibona abantu bayaphuma bayangena nemabheki business akakhulu e Lightenburg bahlali base Lightenburg misebenzi ayiveli kahle so siyabona ukuhle ukuthi side la iBoys dal sitohlangana nayo sidiscuss le matter sisacela basebukhosini bakaPhedla sacela nema doorstep la khona duzana le mine ukuthi sihlangane nathi sibe yinto lenye le1 nathi sibahlali base Lightenburg sibone ukuthi silwa njani nalenkinga lesibukene nayo kufakala kahle kakhulu so far mhlambe ke bangake labantu bahlale Lightenburg labaqashiwe ukuthi ke basebenza ngale Boys dal mine nasikhuluma statistics kahle asiveli noma sivela asinaqiniso le statistic so ngeke ngisibeke ngithi sime kuphi asikeme kuphi empeleni ngoba nangikhuluma nje thina sibantu bebusiness mara singaphansi kune umbrella lekhona leyibitwa imashishini cluster forums le deala ngeunemployment lengaphansi kwa John Man long chairman lesikhathi lesikhuluma ngaso manje so nasibuka stats asikho sihle kakhulu asijabuli njengabahlali base Lightenburg ngoba nabo laba unemployment bayakhala njengathi bosoma business ingakho nabo bakhona namuhla bafome iphathi yalento lesikuyo manje mangithi ngiyabuka la ngibona ngathi ugcwele kakhulu ke youth usho ukuthi bonke labantu ke bagcwele la njengoba bethe ngematrix abasebenzi bonke labantu abagcwele la abasebenzi sibi simo sihlangane nabasema farms nabo bama doorstep bayakhala nema royalties nawo ayakhala sethine ngase Lightenburg kuwest kundlula angathi ngakumention ngithini mara kubi njengoba nawe emsakade ukubona kulesikhathi samanje ukuthi abantu base Lightenburg baphumile kakhulu indlela ingenile yangena imibhede lapha ye-WHO ngema truck bayangena abantu batokucasha lapha e-Lightenburg i-WHO isivise ebhlungu kakhulu ngoba ite nabo driver la into basebenzisa kuphi la eBoys dal kungithi lesisayine le sifake ama signature wethu for leya project lekhona la eBoys dal mara abantu bethu nabaya ko testiwa lapha kuthiwa bafeyile driver ama truck mara ngibo driver sabathi labantu sibathumele lapha so lento le isiphatha kabi kakhulu going forward in lo mhlambe nifuna ukuthi ke kuyenteke njengoba kayini la namuhla sifuna kube nelichange la kulama mine lama mine asicashele lama mine anike bahlali bethu ma learnership babanike nema internship ngoba nako la kuma internship nema learnership siyakhala chamu kwabantu bangaphandle kudzala bebathi no akuna sikolo la kule division yemali le school mara sikolo sikhona siyaphila abantu bethu siyabasubmit aba considerwa la kulama mine so isivisa buhlungu kakhulu that's why sifuna kuncetsana kakhulu nayo le mashishini unemployment forum kuthi nayo ireach lama goal la nathi sifuna kuba reach njengabo soma business labancane njengoba nilana igcwele la namhlanje niyena communicate nayo mhlambe ke iBoys dal ukuthi ke kunebantu labaningi labangasebenzi lapha ke emashishini ke Lightenburg sikhulumisana neBoys dal kaningi mfethu kuze kwaba nema special meeting but akuna progress so siyacabanga kule meeting lesinayo namuhla nasihlulana neBoys dal le soba sihleli nayo phansi le management lesihleli nayo phansi sekumele sikhuphukele kule management lengetulu nale management lengetulu nayi ngasinike indlebe sekufuna sithathe lenzaba si-involve all the stakeholders involved like bo DMR sifollow indlela letogcina sibona ukuthi singancedakala kuyo kufakala kahle kakhulu ngabe ama stakeholders njengoba ukhuluma ngawo akhona nawo la ma stakeholders lana kune Boys dal nathi bahlali sima stakeholders then nalaba kaPhedla ebukhosini bakhona ngibo ma stakeholders la lasihambela ngaphambili so nakukhala bona sethine angathi sokhala tinyembeti sizokhala ingadi ngesakhala tinyembeti usekasonzele mphathi wami lapha ke Mr Phoko tositshela kabantu ukuthi ke yena njengoba ubuya ngale bukhosini asitshele ukuthi ke bona bayibona njani na indzawo mphathi wami akudumedishe mgashi le batheletshi ba radio ya rena ya Mashishing FM buyari me go mopela ga lena ke Phoko Majomane the chairperson of that structure se lo re se fetjo khetiwa
re tlhakantšhedi diplasa ka moka le badudi ka moka around re bolela ka tier 1 tier 2 tier 3 mo e le gore re temogetse gore re le badudi re le beng ba naga ya gona mo mine o leng gona o diraga tša go tiro ya moepo re bone go le bohlokwa mogaši gore re bone loophole e kgolo e le gore ba mine e ya ba kgatla ka kudu go bona re le separated re le mafapa ka moka di-structure e le gore ba arogane gore ba kgone gore manager bjalo re be re le ka go bontšha gore re le setšhaba re tlile mo re tletse mo go tlota re formulatele the structure se e le gore se covera diplasa ka moka gomme ga mmogo re le gona re lena beng ba naga ba go tswa ka bakoni ba phetla royal house beng ba naga ba mo le gona molepo le gona gore manyofonyofo ka mokanyana a le gona re tlo a ntšha ka modu re file ra ba ra sokola sebaka se se telele gomme re le gona mo ba dira dilo tse ka moka di-company tse e le gore di tswa ka mole di swara di-contract tse e le gore ga di tswe mo around bana ba e le gore ke ba borena ba e le gore ba na le di-skill e le gore ba palela ke go dira mebereko ka mole gara mine ka baka la e le gore ba hwetsa disadvantage ya go bontšha gore ga ba tswe mo villageng ya borena ba taboga beng ba naga ba e le gore badudi ba borena ba di-tier 1 tier 2 tier 3 a ba kgone go hwetsa that opportunities bjale ka fao re tlile mo re tlo kopana le ba moepo wa Booysendal re thoma ka bona ka baka la gore ke tsone our stakeholders I mean a custodian re tlo dula fase le bona re le ke go bontšhana le bona gore ba absorb the committee e le gore gona gore go tloga le kgone a re sa dumela manyofonyofo gore a direge re re phantsi ka batho ba e le gore ba tenontšha ba le ba nnoši ba lebetse ka setšhaba se e le gore se ba surroundile di-project tše ka moka ga tsone tše di tlilego di bontšhitše gabotse gore batho ba ba lego mo ke bona ba signago go ahead gore dilo tša bona di sepele ka go letlega bjalo re fa mogaši re re mafapa ka moka ba e le gore a se batho ba e ba gona ba sa le kgole le rena ga ba re batamele re fediše bonnaketsano jo e le gore bo gona godimo ga di-mine tše e le gore di gona mo ga sekhukhune pharephare mo e le gore bagodudi ka moka ba lla mo e le gore lemogile le gore di-mine tša rena di a conflicted ka kwa gara di-departmente ba tikutile bomene tša botekepetše bjale re tlile mo re kopane re le batho ba baso re bona gore bjale ba šitše ba tšea advantage ya gore ba phagamiša di-company tša batho ba makgowa bjale re lwa le yona nto yo mogaši bjale le ba e le gore go na le taba ya di-unemployment le yona e tlo ba a second face ga re tloga mo re thaketana le tsona ka go rialo re tlo tsena meetingeng wa rena ka mo re o bolelešana le ba Booysendal mine gore this is the structure e le gore se formulatile nna bjale ka maetapele a bjale ka chairperson le lekgotla le le gore le gona la executive re o swara dipoledišano re re go batho ka moka re sa di dira boipiletše gore a re sekeng ra dumela motho a e tla mo a tlo re aroganyanya kote enricha a le nnoši re re phantsi ka magogela thoko phantsi ka batho ba e le gore ba dikemišeditše gore ba bona gore tšhaba se se a hlathela niba sebukhosini Mr Phoko mangabuta nje mhlambe bantu base-Lydenburg bangake mhlambe leningabathatha nibafake lapha ke eBooysendal mine the cake sometimes I feel about the cake is big ge re ka thoma ra ba united ra ba solo ka steya ra berekišana gabotse amicably go sena le boraia le o rena re le baduje le rena re ka bodirago cake is big we gonna share equally and fair re dira le boipiletše gore le bona ka moka ba setšhaba se se lego moo ba be gona ba tsebe gore tše re lego dikatanela ga re tetebelele fela and ke tloga ke bontšhitše gore as the leaders ga re a swele gore re tepontšhe gore ke rena masela ka lesaka re thome re nyako o ia pele a re tlogele ba ba leng gona re ba sherele re tlotla re bona re latelana jwang ka morago go bontšha gore ka re tseba tlala ga e laolege kuvakala kahle kakhulu besikhuluma naye lapha ke Mr Phoko uMajomane njengoba ke ubuya lapha ku Royal Family ebukhosini asitshela kabantu ukuthi ke njengoba ke iBooysendal ngathi ke ibuyele emva ukuthi ke icashe ke bantu ke labahlala lapha ke emashishini ke Lydenburg so bona njengasebukhosini batomika show ne-community yase-Lydenburg ukuthi bonke bantu labafuna ukungena lapha emayini bangene noma kanjani especially ke ukhuluma ngaye kakhulu ke i-youth asibonge lapha ke Mr Phoko re leboga ka kudu mogaši ya mafelelo ke nyako go e bontšha ko gore badudi ka moka bang aware ka masel out a le gore a gona a rekiša maphelo a bana ba bangwe ba e le gore ne le bona mo re tsebeng gore ge e le gore o tseba gore o gona mo o thaeditse o re kwa mo o dutse gore ko ene o sepedišago le role o nyako o bona gore maphelo a bana ba bangwe a be mo kotseng re le lebeletše we cannot stop today go make sure gore re lwa re swarane ya mafelelefele ke gore re ne le batho ba e le gore ba tipitša gore bona ke ba CPA ye le re e lapsitše from 2014 up until today they are not on a good state re kgopela gore ba be aware ka re ke bona ba misleadago setšhaba gore ba tepotša gore ke bona ba e le gore ba fa mine authorization ya gore ba dire dilo ka moka re lebogile ka kudu mogaši le batho ka moka rra a re kwentše e le gore ba tlotla ba re tshwaretše tsona e le ba moepo
Ya njengoba sesekhona ke lapha sikhuluma ngayo ke ama issues ke lapha ethe ke bahlali balapha ke Littenberg njengoba baningi labo bafuna ukusebenza lapha ke eBoysendal mine manje ke sizokhuluma nasisi sisi ungabe ngelela abaleli bemsakathi Mesh FM bezositshela ukuthi ke nguwebani ke dumedisheng ka moka bagashi ba Mesh FM le setšhaba se re tlileng le sona sa Mashishing nna ke nna chairperson ya extension 2 ke emela Mashishing cluster forum re le rena baduli ba Mashishing ile mmereko yona a e gona ra e hloka ena mmereko re bona di WBHO special WBHO ke mathata ka yona cause re bona di truck di atla di a tswa di a tsena di ngwa di a tswa di a tsena a re tsore mathata ke o diregang ga botse cause rena ba re tšela bathunyana ba ba few 3 shetse ba feditse ka rena mare batho ba tsena ba tswa le driver tsa rena ile ba disha di interview le go njwala ba ba tshikishitse ba re ba tlile di driver tsa bona o ra re ke nnete yone e diregang Ngiyakubona ngathi ke moya wakho ophansi usho ukuthi ke kudzala ke ikuhlupha lento nibanga ke mhlambe ke lana ngasebenzi ke lapha ke especially ke bantu labasha labalingana nawo hey sibaningi kakhulu especially youth ayisebenzi vele ihlede emakhaya labanye sebabhema amanyawupe bayenda letinye tinto Sifiso sakho ufisa sengathi ke iBoysendal mine njengoba ke siyathi ukuthi ke imine yakhona lapha ke eMashishini eLittenberg ngokubona kwakho ucabanga ukuthi ke bangacasha abantu labangaka ukuthi nale youth inayo kwadi kongena emsebenzini at least bakaricashe ja 500 yabathu ukaba kawona sanibonani balaleli beMesh FM sibonga kakhulu ithuba namhlanje ukuthi sibe khona lana nibe khona nizomamela indaba zethu ekakhulukazi thina kungaba amaplaza igama lami nguJabu Sithole ngirepresent all the communities from the farm side silana ngesikhalo esiyi-1 nabantu baseMashishini ngoba izinto azihambeli ngehlelo lele silibhekile bakhona abaholi baye basihola mara basisanga laba sabacela ukuthi basihambise khona sesishintshile manje siye sathatha inyathelo zokuthi sibumbe linye iqembu elizohambisa izikhalo zabantu ngokuya nangenkulumo nangeinkinga ezicondene nomphakathi lo ebawuholayo siyabonga kakhulu kwebenkosini bakaPheka okuyi-the reality sebasithema bazoyisikhalo sethu basimamelela baletha ingebe futhi sibonga kakhulu nani imphakathi aseMashishini ngoba thiwe makuvela le gama nagijima ngobuningi bafethu ngoba niyazi ukuthi amaplaza awana mass so imasi yenu iyasinceda ukuthi indaba zethu zivakale ukuthi zinesisindo and I believe mina as a leader yasemaplazini ngoba I used to stay with you at the location we are singing the song sicula iculo elifanayo ngoba sinenkinga ebathu ukuthi mabaziletha ngakithi bathi thina sicashe eLittenberg nasiye eLittenberg bathi sicashe emaplazini yonke le vice versa le bayisebenzisa esama dynamics okudlala igame nathi then beyenza izinto ngendlela yabo bangasifaki bangazinikeza izithembiso bazithembise umphakathi then thina njengama leaders sibonakala njengabantu abangawenzela umphakathi into ezifanelekile phansi ngamamenemene phansi ngama sell out phansi ngabantu abenza ngathi lo mhlaba wabo we must benefit the resources of this country must benefit the citizens of the country equally so amandla ngembe ukuthi ke uhambe la ngeva ukuthi ke ukhala kakhulu ke ngemsebenzi ingabe injani inhlalo yalapha ke emaplazini inhlalo yemaplazini devastating according to my understanding of ayikho right kunama families are very poor ama families sothi ngathana out of amanye ama family kunabantu abasebenza bayi5 you can see ukuthi manipulation kunama families anganamuntu osebenzayo at all bari kobo di marekeng lento iyasithatha thina as people esiphila nabo labantu daily so ufisa nje ukuthi imine ayike ngathi ngancedisana nama unemployment forums ngengele fair and incede nama SMMEs in a fairness in order ukuthi ama SMMEs they can help the mine ukwehlisa izinga labo le unemployment because the project that they ebabaleka ngawo ayenza ukuthi unemployment rate ibe high because if you given abantu ama opportunities ama projects then most of the youth and the other people abangakhona ukungena mining straight they can get employed isinkosi bakhona endlini that is better ufakala kahle kakhulu ngiyabonga asibonge baba ne bonga mina kakhulu iBoysendal siphethe kabi ukukhuluma iqiniso ayisiyenze lokho isithembise kona ukuthi
the way sikavananga khona from the previous things leti setidlulile. So siphetheke ngayo ngoba ngale akusebenziwa akunalutho yenzekayo because of boys indala corruption in management yakhona. So ngizokutsho njalo. I-corruption yakhona mhlawumbe kule njani bakhetha abantu laba ngahlala emashishini e-Lydenburg awusitele kabanti ke Bakhetha abantu. okay Yeah. liningi labo ngibaphi abantu abaqashayo Iningi labo abantu bakhona baqhamuka from far away from la, maybe let me sing babuya Rustenburg labanye babuya boPolokwane whatever la babuya khona. So babuya naba members wabo from far away. Thina la sihlezi khona in stepping doors mining asisebenzi. The most of them basinikeza ama contract. La thola ukuthi asinikeza ama peanuts. If ungaya nawe yobuka endaweni yasekiwe angeke uyibuye njengendawo le inemine. Is the different nendawo ezinye lezi nama mine. so ngale uhlala ngakhona ekiwe bangaki bantu labasha sikhuluma nge-youth labangasebenzi njamanje mhlambe bakhona lana bafisa ukuthi ke bangangena ngale emayini basebenzi Lapho mphathi ivisa buhlungu ngoba baningi. Especially youth is a lot. Youth angale maybe icede matric akuna empowerment level yenzako. Akuna something skill lesibas developako. So bantwana babantu bayaceda bahlala phansi bangabi nalutho lebayithola bayibenefita from in the mine. alright Yeah. kuvakala kahle kakhulu njengoba abantu bane-meeting namhlanje ntambama yini lokulinzele wena njengemhlali wasekiwe kulaba abaqhuma ngale boys endala Silinzele tindzaba etihle netimbi because of namuhla lokusukudelela ukuthi sizobakhombisa ukuthi i-community yange-South asikakaphathanga kahle because the way bastreata ngakhona. okay Yeah, so sifuna ukubabonisa kahle kahle ukuthi now sesi-united lo baba kuyenza ekuqaleni sekuphelile because besithi basihlangana nabo basitshela ukuthi okay sinikeze i-Lydenburg masithi sihlangana nabo bathi sinikeze sebenza ngama-T1 ama-T1 T2 T3 esithina basiba-requesta something sibabuza ukuthi into leso iye kuphi bathi siyise ku-T3 sibabuze futhi into leso iye kuphi iye ku-T2 sibabuze into leso iye kuphi iye ku-T1 but at the end le nto le ayibonakali ukuthi ishone kuphi. So cabanga ukuthi masingena ngala masizophuma ngala sizoba sinama-answer konke. siyabonga isikhathi sakho singumsakadi Mesh FM ngiyathemba tikhaloteni namhlanje abantu abane-meeting titawuphumelela mava wakho ugcina ungathini mhlambe seyuvala Amandla.